laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. كما في الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ونؤمن إذن قمدنا إن أهل السنة والجماعة هور تلتال كو هالداء سك كو هالداء رتي النغل كو هالداء ودقل إيدي بأنه ونكنك الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هي هون الرمكن تامو في السماوات كأسماؤجي ولا في الأرض وناك ليده، بمعنى أنك الله سبحانه وتعالى هي هون على كتواتك كأورنكتا، أنك سبحانه وتعالى waɗugol piiji ɗi dendaangal majji ko o hattandu ɗum. ɗum waɗi si tawi kanko allahu tabaraka wa taala o wi inna allaha ala kulli shay'in qadir, kanko allahu subhanahu wa taala kala hunde ko o hattanɗo waawuɗo waɗugol ɗum. ɗum waɗi si tawi hawri ونفرغل دون إن الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ينتقي والتاليين ويبقى فالجل فرغل كن هركان كن ينتقي والتالي ليمود ونبيئغل قد يحبك فرغتك إنغل وانده كانك الله كلك فالا وده ما دون كلك أموي وده ko o hattandu ɗum. ɗum ɗo Cheikh Fawzan hafidahullah ɓe waɗi tanbihi e muɗum ka sharhu maɓɓe mi aqidati safariniya. aray neɗɗo on si o wi inna allaha pelletino allahu on maɗum o inni wallahu allahu on ala kulli shay'in kala hunde nde o muuyi wadde ma kala hunde nde o faala wadde qadirun ko o hattanɗo ɗum. aray on tigi firirani firongol no hannirno anno min tigi e hoore an ka arande laawol ko attimi yi'ude on tanbihi maɓɓe kamɓe cheikh on ari no heewi ko mi firirayno noon innugol wonde allah inna allaha pelletno allahu ala kulli shay'in kala hunde ko o muuyi wadde walla kala hunde ko o faala wadde. tawa on tigi fiɓaale wonde no woodi ko tata kanko allahu wawata, lakin ara ko hunde nde tawata ko sabqul lisan hafwatul lisan, lakin neɗɗo on ko hananimo kon koyo o innu allahu subhanahu wa ta'ala kala hunde qadirun ko o hattanɗo. wannon sa inni kala ko o muuyi kon haray no wattawi ko o muuyali kon kan o wawata, walla kala hunde ko o faala wadde haray no woodi ko ittintinɗa nder hay si tawi a anniyaki ɗum ɗon ka ɓerɗe ma kono zahir kalamu no holli ɗum. idan haray neɗɗo on ko o hani wiwde ko wonde inna allaha pelletino allahu ala kulli shay'in kala hunde waɗugol kala hunde qadir kanko allahu ko o hattanɗo kala hunde ala ko ronkintamo hay e hunde kanko allahu subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo ko kanko allahu azza wa jalla ɗum woni ko sifitori oɗo sifa, o lutti kon fof ala sifitorɗo oɗo sifa. tagore makko nden ko on tigi mari doole wo ko o mari doole jeyaɗo e tagore makko nden jibril e okkede doole immorde ka allah subhanahu wa ta'ala no woodi kamɓe jibrilu ko ɓe hattanaka ko ɓe wawata. na ɗum jibril joni menen tabaraka wa ta'ala tigi o wiɓe wonde zi quwwatin
ko ɓe jondole mana sahibu quwwa ko ɓe wonduɓe e doole ɗe allahu tabaraka wa taala waɗani ɓe onon woodi piiji heewɗi ɗi tawata jibrilu alayhi ssalam ɓe wawata ɗum wa kadhalika yimɓe buyno woodi e ɓiɓɓe adama ɓe allahu subhanahu wa taala okkuno doole ɓe allahu tabaraka wa taala okkuno laamuji ɓe allahu azza wa jalla okkuno jawle kono tawa hattande maɓɓe nden ko hattande nde tawata hinde eɓɓa hinde dotta no woodi haaka ɓe waawi ɗon tonin ɗon ɓe waawata allahu subhanahu wa taala kanko tu woni mo tawata hedde ka mbawdi imo waawi wadde piiji ɗin fo majji alaa ko ronkintamo nafsu shay'in hedde ka gandal himo anndi fii piiji ɗin fof alaa ko wirniimo alaa ko o majja wa kadhalika hedde ka nanugol o nanay hitooji ɗin fof kanko allahu subhanahu wa taala alaa hitongo tawata ko suuɗotongo mo ko wana noon yaari e sifaaji makko ɗin kanko allahu azza wa jal idan ɗum ɗo hiɗen gomɗini ɗum wonde jooni meɗen tabaraka wa taala ko pellet alaa ko ronkintomo hay e hunde alaa ko innete ɗum ɗo allahu waawata ɗum kanko allahu subhanahu wa taala himo waawi wadde piiji ɗi fo neɗɗo o naayo innu allahu ronki hunde kaare ɗum ɗo no ara e konnguɗi yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe wowlay ono hara ɓe fiɓaa bi maana tinde nden innugol allahu o ronki hunde kaare masalan enna jooni wonde mi faalano yaade ka mooɗon hanki kono allahu on ronki laatinde allahu on ronki laatinde faandunde maɓɓe nden naa allahu waawaani laatinde bi maana ko o jaɓaani laatinde kono e anndi inda ahli sunnati wal jamaa garmo koɓe mbe maaki wonde laa yahillu lil insani an yatakallama bi kalimatin zahiruha kufrun walaw salimat niyyatuhu neɗɗo on dagantaako mo nde o wowlata konngol ngol tawata kene maggol on ko keeferaago si ngol firiraama kene maggol on hay si tawii anni e makko on kañum no hisi maana muɗum o fiɓaa konko o woli hananaamo dagantaako mo yo wowli ngol ɗon konngol no ko tana yimɓe buyno heɓa ɗum e konnguɗi maɓɓe ɗin tawa goo goɗɗum ɗum ko majjeede goɗɗum ɗum ko anngal wattugo liili goɗɗum ɗum ko sabaneede ma tawde jama o woowi ɗum ka ɗenɗe maɓɓe ɓe woniran aray tigi tigi mi faalno wadde hunde kaari kono allahu on ronki laati allahu subhanahu wa taala o ronkata tawa yimɓe allahu on sali laatinga naam allahu azza wa jalla o holli e wonde himo salo wa ya'ba allahu illa an yutimma nurahu neɗɗo on no waawi wolde ɗum o woodi konnguɗi buyɗi tata jama on no falja ɗum ɗon ɓe ananayno inna si ɓe yii goɗɗum neɗɗo ɓe yii kaawe e makko ɓe laari ɓe tawi mo boni jikkuma mo boni neede ananay ɓe inna allahu no ɓeyni ɗo ko kalima mo tata zahiruha kufru innugol allahu no ɓeyni ene muɗum on ko keeferaaɓe ono taa ɓe faandaaki ko ɓiɓɓe makko ni ngo tana moolanaaɗo tana mo tata ko moolanaaɗo nan haray neɗɗo no haani wattude yili e sifa ɗin ɗon peeji e sifa ɗin ɗon konnguɗi moƴƴa o eto o wowla konnguɗi ɗi tata ko hisuɗi konnguɗi ɗi tata ko konnguɗi laaɓuɗi li kamali ilmihi sabu timmugol gandal makko ngal kanko allahu subhanahu wa taala gandal makko ngal ko gandal timmugal ngal ɓuytaaki himo anndi piiji ɗi fof majji allahu tabaraka wa taala kanko bi kulli shay'in alim kala hunde ko anndu alaa ko o majja ilmuhu ko ilmun kamilun shamil gandal makko ngal ko gandal timmungal gandal moftungal kadi waɗi si tawi ulama o ɓe maaka e wonde ani kanko allahu tabaraka wa taala alima wa ya'lamu ma kana wama yakunu wama sayakunu wama lam yakun wama lan yakuna law kana kayfa yakun kanko allahu o anndi himo anndi kadi o anndi himo anndi kadi kala ko feƴƴi ko e kala ko woni e wadde ko e kala ko aroyta ko e kala ko waɗaali kon e kala ko wattaa kon ɗiɗo kadi si ɗi waɗno ko honno ɗi warrayno andi kon noynete al ilmu l kamil alshamil kanko allahu tabaraka wa taala huwa wahdahu
ittasafa bihada alilmi kanko tu woni ko sifitori ngal ɗo gandal kanko allahu jalla wa ala tun sifitori ngal ɗo gandal idan o natori nder ɗo emo ande noppiiji ɗin kala piwuno gerdete idan ala ronkinay kummu wa qudratihi e timmugol kadi hattande makko nden kanko allahu ɗum woni waawugol makko woni ala hay e hunde ko innete ɗum ɗo allahu azza wa jalla no waawi ɗum ɗo kono noon ɗum ɗo o waawata la allah subhanahu wa ta'ala waɗugol ɗiɗi fof majji ko o waawugol ala ko tawata ɗum ɗo no inni allahu o waawata innama amruhu kanko allahu jalla wa ala o wi andu no e fiyaake makko on kanko allahu ida arada shay'an si tawi hawri o faandike hunde o faandike waɗugol hunde an yaqula lahu ko nde o wi'anta hunde nden kun laato fayakun hunde nden laatooki san haa nde kanko allahu tabaraka wa taala o faalaande laato anndi oɗo alaa ko ronkintamo alaa ko tawata o waawata wano kanko so wi'i tun hunde kun laato ka o faala saayino nde laato ɗon e nokku no nde laato ɗon e noone no nde laatorta ɗon nde laatotoki san ɗum ko allahu azza wa jalla tu woni ko waawi ɗum ɗum waɗi si tawi neɗɗo no duwa jogitaade ɗum ɗo ka ɓernde ma sida toraade mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala hara ɗiɗo piiji fuu hiɗa hiɗiiɗi ka ɓernde maaɗa waɗi noon no ara e sa'aaji goo neɗɗo on o wona e ɓiƴande moolanaande ta felleti himo renti ɗo himo ɓiƴi walla o wona e annde nde tawata ko annde moolanaande tawa kanko neɗɗanke o sinaa o jogiti imanu mo tawata ko imanu tabituɗo imanu mo tawata ko gonguɗo sinaa hara o jogiti anndugol allahu subhanahu wa taala anndira mo inɗe makko ɗen e sifaaji makko ɗin tawa on sa'a ɗon hayso innama toro allahu o alay mo sikkiti est ce que o situation mo woni ɗon allahu o waaway mo ittude ɗum waɗi so tawi heɓugol iman anndugol si inɗe makko ɗen kanko allahu e sifaaji makko ɗin anndira ɗi no haaniri noon ko hunde mawɗo wanno siɗa anndi allahu subhanahu wa taala gandal makko ngal no timmi tis alaa ko majja ko o majjete kanko allahu alaa ko o majja mo anndi fof yimmitel muɗum ngel a anndi kanko allahu tabaraka wa ta'ala hattande makko nden ko timmude tis alaa ko o ronki kanko subhanahu wa ta'ala alaa ko ronkinta mo alaa ko tawata ɗum ɗon o waawata waɗde ka wonɗa o ka wonɗa reɗa anndi mo anndi fiimaɗo e alhaali no fewndorɗa o no fewndorɗa kanko subhanahu wa ta'ala simo faala o ittete on ɗon alhaali ko waɗi allahu tabaraka wa ta'ala ganduɗo annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu bugaaɓe ɓen ka yiite ɓe wonde ka nder yiite ton haa yiite ngel rocci ɓe sumaali hay e hunde hay ɓe lakkaaka ka nder yiite ton fadlan nguleendi heɓa ɓe kamɓe annabi ibrahima ɓe maana ɓe ngulaaka ka nder yiite ɗon fadlan lakkere yalta e maɓɓe maa ɗum yiite ngel sunna ɓe maa ɓe ŋaaso ɓe won ton haa yiite ngel nge rocci ɓe yalti ɗum ɗo ko hattande allah subhanahu wa taala annabi ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓe hari hiɓe jogiti ɗum ɗo hiɓe hooli wanno fewdo jibrilu alayhi salatu wassalam hewtunoɓe tum nawno ɓe buga jibrilu hewtunoɓe landiɓe kamɓe annabi ibrahim jibril ɓe maaki alaka haaja ya ibrahim ɓe maaki kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam amma ilayka ayya jibril fala hasbi allahu wa ni'mal wakil ɓe maaki siko e ma an jibril mi ala haaju e ma min yonilan allahu subhanahu wa ta'ala waɗi noon o moƴƴi hoolorteeɗo kanko allahu on mo tawata emo anndi fiyan kam yoni ɗo emo waawi mi dandude ɗo kanko allahu on ɗo yonilan kanko mi hoolo ɗum allahu tabaraka wa ta'ala madama annabi ibrahima kañum no felliti ɗum ɗo hiɓe hooli ɗolle ko ɓiƴande si ɓe wiinole si ɓe maako no hihi jibrilu yo walluɓe ɓe letnona shirk par ce que ko jibrilu waawi ɓe ɗaɓɓirno ɗon hara jibrilu alayhi salatu wassalam kono sabaneere ma tawde tawhid maɓɓe on no laaɓi pos hoolaare maɓɓe nden e allahu tabaraka wa ta'ala no tabiti ko selli kelno tuti haa ngaɗi ngayi haɓe maaki hasbi allahu wa ni'mal wakil allahu tabaraka wa ta'ala kadi wala o wirino wa man yatawakkala ala allahi fa huwa hasbuhu isam o wi fa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim
ɓe wi ko ayyo yiite laato ɓuuɓol e kisal e hoore annabi ibrahima laato ɓuuɓol bimana wata wulanmo dey wata wulu hay ko innete nguleendi ma wata hewtumo sakko o lakke wa bardan e wa salaman e kisal wata kadi tanaaji maɗa ɗi hewtumo few yo o hiso hatterde hisugol wata hay e hunde iw'e maɗa heɓa mo ɗulle woniri annabi ibrahima yalti tawi ko ɓe hisuɓe neɗɗo ko be o heɓa ko ko wiyeteɗo attawakkulu ala llahi jalla wa ala a heɓi noon haqiqatu tawakkuli ala llahi wo si a andimo kanko allahu tabaraka wa taala bi asma'ihi wa sifati salaf kamɓe noon ɗum waɗi kala alhaali mo ɓe wonno ɓe toroto allahu jalla wa ala tawa heɓe hooli pellet laaɓe warsinelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde udu llaha wa antum muqimuna bil ijaba dore allah subhanahu wa taala hara ko on fellituɓe wonde jaaboɗa hono enen hannde taw goɗɗo ɗo ko jotto nokkugo ayni mo yotoro allah subhanahu wa taala o fuɗɗoma ande eske tawi mo sikkiti yomi meɗen tabaraka wa taala ko o ɗaɓɓiri en ko ihsanu zanni bi koye moƴƴuji e sikke e maɓɓe ko waɗi si tawi o wi en ka hadis al qudusi ittaɗo e abi hurairata mo imam muslim ɓe felli allahu wi ana inda zanni abdi min miɗo wonani jiyaɗo on kawo sikkinmi jabir ibni abdillahi ka riwaya maɓɓe kanko jomiraɗo mo wi in zannani bi hayrin falahu wa in zannani bi sharrin falahu ngam neɗɗo on ko be waɗa ɗum gollu tun asbabuji landaɗi ɗin on sati moƴƴina sikke ɗin e makko kanko allah subhanahu wa taala annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe immike ɓe taw ɓe yeyka numrud alayhi laana tawi ka pale makko nde ñande wona jonnede ñameteji ɗin ko ɗon wona sellede ko ɗon wona jonnede annabi ibrahima ɓa ɓe hewtidi e saaku maɓɓe on kamɓe ɓe inna wonde ɓe heɓata sabu non honɗum madama kamɓe ɓe jaɓali mo gomɗinde kanko no ruuhi kamɓe ɓe gomɗini allahu jalla wa ala goto fof kono ɗum e ɗum muɗum tawne annabi ibrahima ɓengure maɓɓe nden jogitaki ko ñamata kono ɗum yiltanoɓe haa ɓe tawti ɓeeɗa fiye ɓe heɓi ko ɓe ñaama kono ɗum ɓe waɗi ɓe hoddi saaku maɓɓe on ɓe yiiti ɓe rewiɗon e laawol ɓe nokki leydi walla jaarendi ɓe waɗi e saaku on haa o heewi ɓe rondi ɓe maaki ɗum ɗon fof ko fiiwata ɓe hewtoy ka ɓengure maɓɓe nden ɓengure nde yii'aɓe taa ɓe joggitaaki hay hunde ka juuɗe kono kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓa ɓe ƴetti ɗum ɗum haa gesi ɓe addi ndin leydi ɗon ɓe ɓaari saaku on on wati ɓe naati ɓe waali ɓe ɗaama allahu subhanahu wa taala wayli ndin leydi ɗon ko watti ko ɓuri e moƴƴude e ñaameteemo tawata ko ñaameteeɗo towno o ɗon huma ɓengu maɓɓe ari udditi saaku on tawi ko on ñaametee on ɗon moƴƴini ñaametee on annabi ibrahima fini ɓaaɓe ɓannanaama ɓe nanndi ko honto ñaametee o ii somnaajo o nini ko saaku ñaametee mo ɓe addi ɓe maaki kamɓe na ñaametee ɓe addino ɓe yawno toon ɓe saliiɓe jonnude ko leydi ɓe rondino ko allah subhanahu wa taala waɗi on ɗum ko hoolaare nde ko hoolaare nde waɗi ɗum waɗi gooto e salaf ɗiɗi e ardiiɓe moƴƴuɓe ƴande goore himo yaha ni e laawol o fotti e neɗɗo mo tata ko bonɗo bandiɓe o wii wonde o waray ɓaawo inni waray mo honɗum o wii mo kañum e neɗɗo on o wii bandiɓe on jooni miɗo tolima ya yaafonam mi juulana allah subhanahu wa taala darɗe ɗiɗi en darɗe ɗiɗi ɗon simi derniɗi juulude on saati noon waraala o juulata ɗen darɗe ɗiɗi ɗon o juuli o tori allah subhanahu wa taala o ɗaɓɓiri allah on ballal yo allah faaɓo so o salminta ɗon tawi allah subhanahu wa taala immini malaikajo o ari o ardi bi suratin adamiyya o wari kañum bandijo on haa gasi on saati o yagayno juulde o yeƴƴiti o tawi pelle to o warini o landimo kanko ko homboni ɓaynimo wonde ko allahu tabaraka wa taala woni ko ɗiwinimo kanko o nooti noddandu makko ko o noddi mo kamɓe tortono allah subhanahu wa taala mubasharatan o jaari
so ɓe maafinoke kono imam alhasan albasri kadi kono ɓe ndaarita ɗuma on no laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal suwaru min hayati tabi'in kamɓe imam alhasan albasri ko ɓe waddino e hajjaj ibne yusuf assaqiti sifat wonnoon ne ɓe hewtuno ɓa hajjaji mahi suudu muulanaandu suudu laɓaandu noon o noddi jama o yimɓe ɓen aritayno haawo imam alhasan albasri ga ɓe yi ɗum ɓe jirni jama o haa tawi ɗo kayit ɓe maaki konnguɗi maɓɓe ɗin ɗo hajjaji mamen suudu ɗum saki ɓe maakanimo wonde ɓe yii ko mayiɗo haray noon woɓɓe goo mayino ko ɓuri ɗum ɓe mawno ko tawata no ɓuri konko o mayi ɗum ɗum sifa firawna en sifa hamana en sifa qaruna en ɓe mawno ko mawni numrude en ono ɓen fof fa aynahum allahu tabaraka wa taala dammana o halkunoɓe ɓe denndangal maɓɓe kulluhum tahta al ard tahta turab eɓe kalen gullaɗe on sati neɗɗo gooto ndaari imam alhasan albasri ko hajjaji wonɗa tuɗaade ko wonɗa teeɗaade imam alhasan albasri ɓe maake joni meɗen tabaraka wa taala o ƴettidino ahdi e utul kitab wonde maana muɗum latubayyinunnahu wala taktumun kanko allahu tabaraka wa taala o ƴetti ahdi e maɓɓe kamɓe utul kitaba wala tubayyinannahu wala taktumunahu on ɗanginay goonga on onon hokkaaɓe gande defte ɗen on suuɗataa ɗum few o wowlana inde ma o ɓe kanko allahu tabaraka wa taala o ƴettidunoɓen ɗum ɗon ahdi ko ahdi ndi tawata ko taɓitundi pellet wannoon o landitotondi karmokojo kala karmokojo imo ƴettida ndin ɗon ahdi ko yo ɓangi goonga on suuɗata e kamɓe imamul hasan haɓe hooti hajjaji mettimo moƴƴo e noon no jeeya ko ɓuri mo mettude kon ko tawi ko imamul hasan albasri ɓe maaki ko ɓe maaki ɗum fof hay gooto heɓaani foti noon ko hooreɓe mbatu makko kanko hajjaj walla ko yimɓe luttitiɓe ɓe dawi ɗo waɗi imamul hasan inkar kanko hajjaj o immini sooriɓe makko ɓe yahan imam alhasan albasri ɓe adde imam alhasan albasri ɓe hirsaɓe tawi o heɓiri londe ka o hirsata ɓe ɗon ka ƴiƴam maɓɓe rawatel laɗɗe ɗen laggama fo no waali ɓasoriji on ɓe nelaɓɓe yahani kañum imam alhasan albasri inni ɓe ɗaɓɓali ka ɓe suuɗoɓe ɓe ennaali mi yahata ɓe ennaali antijemu a waraylan ɗo maɗum en maayay ɗo mi ala yaade so waraylan warayotaanɓe ɗo e inni ɓe nangi laawol e nder ko ɓe seenoto kon ɓe waɗi du'a ɓe maaki ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim ɓe waɗi o du'a haa gasi ɓe hewtugol maɓɓe hajjaj immi taw ka jullere makko fu ɗum o wi ahlan wa sahlan bika ya imam alhasan wi idlis yo imam alhasan juuri hajjaji addi ɗuma o wujiɓe waare nden haa gasi sukuyiɗum o waɗanite ɗumaji o peeñiɓe waare nden haa gasi tigi tigi o inni wonde ko noddiriɓe ko lamdatoɓe yoɓere masalaji maaki o landi haa o gayne lamdaɗe on saati kamɓe imamul hasan albasri ɓe landimo si o gayne landade o wi ɓe landi si o gayne landade o wi woɓɓe goo wi sa wonde kanko hajjaj o ɗetti sasaw jawdi o jonni ɓe e maaki o on saati ɓe landitimo si o gayni haajo e maɓɓe ɓe waawi yaade o wi kamɓe imamul hasan albasri ɓe inni ɓe landi
kañum joni ɗo hay nandiɓe ko jiɗi anndude ko honno waɗi ɗum par ce que ari décision hajji ha joni ko hirsugol on noon alhaali waynori kono o yiiɗe men minatoni ko ɗum ɓe maata maati ko ya waliya nicmati wa malazi inda kurbati ij'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta annara bardan wa salaman ala ibrahim o hay koye alhaali hulɓe min ɓe ɗum kono en allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗannoɓe woni alhaali o woni yimɓe ɓe kadi e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam ko noon alhaali o wonirno nde oɗo neɗɗo cheytane arno tawi ɓeɗo gomɗinɓe o hulɓinirɓe heeferaɓɓen ko muuɓiko iɓe ɗuuɗi alladina qala lahum nnasu inna nnasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbuna allahu wa ni'ma alwakil ɓe woni ɗum allahu tabaraka wa taala wi fanqalabu bi ni'matin min allah ɓe ruttuɗi e nema immorde ka makko kanko allah tabaraka wa taala waɗi wana kañum ma e welay e makko kanko allahu azza wa jalla idan ara neɗɗo on ɗum waɗi andugol inɗe allahu tabaraka wa taala ɗen e sifaji makko ɗum andirano haalede noon no mari nafoore ko jiyaɗen emin asbabi ziyadati l iman no cheikh salim ɓe jantoy ɗo majmuha fata maɓɓe kono jallal aram maati no jeeya e ko ɓeydanta ibnu adama iman andirgol allahu tabaraka wa taala bi asma'ihi wa sifatihi wa bi annahu eɗen gomɗini kadi ɗen gomɗina e hoore pellital wonde kanko allahu on la yalhaquhu ta'abun wala ihya'un bimana kanko allahu subhanahu wa ta'ala ronkere heɓatamo kanko allahu on foofere kadi heɓatamo kanko subhanahu wa ta'ala o ronkata abadan o foofata kanko allahu subhanahu wa ta'ala ana muɗum si innama foofere nde ɗo kanko allahu azza wa jalla ronkere heɓatamo o ana ɗo e andi si innama kaari no foofi wonugol kala piyunko o ƴetti o gayi tan allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo heɓatamo fiw li kamali quwwatihi sabu timmugol doole makko ɗen kanko allahu azza wa jalla o wi walaqad halaqna samawati gomɗi de menen men tagi a sama'uji ɗi jeɗɗi wal arba e leyɗe ɗen jeɗɗi wa ma baynahuma e konko woni hakkunde majje fi sittati ayyamin e nder balɗe jeego wama massana heɓaali men min luhubin ronkere ayi min ta'abin immorde e ronkere wala i'ya'in wona foof nden ronkaali few men foofaali few kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko tagi ɗiɗo asama'uji jeɗɗi e ɗeɗo leyɗe jeɗɗi e ko woni hakkunde mum o fuɗɗi ɗum honɗum ñalande honde ñalande alatiire nden o fuɗɗi o waɗi alati e tenen e alarba e tenen e talata e alarba alkamisa e juma woni balɗe jeegoɗen tinni e juma e woni sabu tippagol oɗo aaya kala karmo koɓe tafsirɗen ɓe makiri noon wali yahudaɓɓe ginnuno wonde allahu subhanahu wa ta'ala ɓawo fuɗɗiɓe tagugol ɗiɗo tagoreji makko e alati on o yehi ha e juma on ko nden ñanden o gayni wo tawi o ronki on saati o fowti ñalande asewere nde sabanede man o fowtagol makko e nden ɗon ñalande ɓe inni ɗum ɗon ko yawmun istaraha fihi allahu tabaraka wa ta'ala wo ko ñalande nde tawata allahu on ko nden ñande woni ko o fowti inni idan kamɓe ko nden ɗon ñalande ɓe jogiti ñalande iidi maɓɓe nde mana iidi yontere yankore nde yon noon saɓanede ma wowlugol maɓɓe ɗum ɗo allahu tabaraka wa ta'ala tippini oɗo aya ka fennugol ɓe o wi walaqad halaqna samawati gomɗi ɓe pellet wondi gomɗi min tagi asama'uji ɗin jeɗɗi wal arba e leyɗe ɗen jeɗɗi wama baynahuma e dendaangal ko woni kon hakkunde ɗi sittati ayyamin e nder balɗe jeego
hono noon wama massana minen heɓali men nde min luhubin o wiyete ronkere ay min taabin wala ihyai laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal min wonano foofuɓe min ƴettali ɗum min ronkiderintade ونؤمن هدن قمدني بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات enen hiɗen gomɗina e hoore pellital kadi ko halda e sikke fiw ɓe sobuti tabitugol kulli dendangal ma athbatahu llahu o allahu on tabintinani kon li nafsihi wonki makko ken aw athbatahu lahu walla ko tabintinani mo ɗum rasuluhu sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo makko on min al asma'i immorde e inɗe ɗen wassifati kañumma e sifaji ɗum ana muɗum enen ahli sunnati wal jamaa e yeddata inde allah subhanahu wa ta'ala hay e wotere o wana noon e yeddata sifa makko kanko allah subhanahu wa ta'ala hay e gooto kala inde nde allahu azza wa jalla o innori walla nde nelaɗon alayhi salatu wassalamu innimo hiɗen gomdini ɗen tabinten kala kadi sifa mo allahu subhanahu wa ta'ala sifitori mo nelaɗon alayhi salatu wassalamu sifimo ala ma yaliqu bihi jalaluhu ko pellet hiɗen gomdini ɗum noon hiɗen tabintini ɗum en sikkitaki enen en nanda e ɓeeɗo wiyeteɓe jahmiyankoɓe ɓe ɓe tawata kamɓe eɓe yeddi inde ɗen e sifaji ɗen ɓe wiya allahu subhanahu wa ta'ala wala inde kanko allahu on ala sifa eɗen serti kadi e ɓeeɗo ɓe tawata ko mu'tazilayankoɓe ɓen innuɓe wonde allahu subhanahu wa ta'ala himo mari inde kono o ala sifaji o wana noon hiɗen serti e ɓeeɗo kadi ɓe tawata ko asha'irayankoɓe ɓen ɓe tabintinani allah subhanahu wa ta'ala inde kono hedde ka sifaji makko ɓe riwanimo sifaji goo ɓe tabintini ɗi kono ɓe waɗi ɗi ta'wil bi ma'ana ɓe wayli ma'na majji on ɓeeɗo kadi en wa'awa ɓeeɗo few o wana noon e wa'a kadi wa ɓeeɗo wiyeteɓe almushabbiha bi ma'ana ɗiɗo feddiji ɗi tawata kamɓe ɓe inna ɓe tabintinani allahu inɗe ɓe tabintinani mo sifaji ɓe inna sifaji makko ɗin kanko allahu on e sifaji tagore makko nden ko gootum no nandi ana ɓe inna yeeso makko ngon no ewa yeeso kaari ngon juuɗe makko ɗen no ewa juuɗe kaari ngon e juuɗe kaari ɗin wa nafsu shay'in ɓe inna kolli makko ɗin no ewa kolli kaari ɗin en nanda e ɓeeɗo enen hiɗen tabintini kala inde nde allah subhanahu wa ta'ala inni hoore makko e nde nelaɗon alayhi salatu wassalamu innimo eɗen tabintini himo innitori nden ɗon inde ende tabitanimo e kala sifa ko yalti e nden ɗon inde sifa on himo sifitori on ɗon sifa e hoore noon e timmuɗo tis ko wana noon sifaji makko ɗin kanko allahu jo sifi hoore makko ɗin eɗi nelaɗon alayhi salatu wassalamu sifimo ɗin eɗen tabintini ɗum ɗon ko keppodiriri noon e mangural makko ngal kanko allahu azza wa jalla en yeddata ɗum eɗen hooli noon kadi pellet ɗi nanda e tagore makko nde jum noon ɓe faala e ɓangila nde andi ɗo ɓe jantanike e sifaji ɗiɗi yo noon ɓaɓe jantaki ɗi few majji ko ɗum ɓe maki wa nu'minu bi thubuti kulli ayi ɗo ɓe huuɓirdi kulli kala ma asbatahu llahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallllahu alayhi wa sallam min al asma'i wassifati lakinnana woni tun enen ahlusunnati waljamaa natabarra'u min mahdurayni azimayni enen hiɗen dandino hiɗen ɓottito kadi en dandini kadi hiɗen ɓottiti e rentinaaɗi ɗiɗi ɗi tawata ko mawnuɗi ɗiɗi mahdurayn mana piiji ɗi tawata ko rentinaaɗi haɗaaɗi ɗiɗi harmuɗi ɗiɗi mawɗi moƴƴa huma ko honɗi woni ɗi hunde aranere nden attamsil
فروني نندن دينغول الله سبحانه وتعالى اتغور ما كل بمعنى فروني أن يقول كل ندنك أولرت بقلبه بerne makko nden mana wowlirgol ɓernde nden ko ɗum fiɓugol ka ɓernde aw lisanihi ma wowlira ɗengal makko ngal wa inna sifatullahi ta'ala sifaji allahu ɗin ka sifatil makhluqina no way wano sifaji tagore ɗum ɗo inete tamthil misal muɗum wona wi'ugol makko yeeso allahu on aywa yeeso neɗɗo o ma wi'ugol makko jungo allahu on aywa jungo ɓiɗɗo adama o ma wi'ugol makko gite allahu en no aywa gite kaarijo ɗum ɗum ɗo innete attamthil laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir allah subhanahu wa ta'ala ala hay'e hunde ko waywa makko kanko hay'e hunde ala kanko no way noon ko kanko tu way ɗum ɗo innete attamthil hunde ɗimmere nden woni hunde rentinade ɗimmere harmunde nden wattakyifu e sifagol bimana e mbaadingol ɗum noon ko ɗum takyif an yaqula ko nde kanko neɗɗo o wolirta bi qalbihi ɓernde makko nde mana mo ko nde o fiɓata ka ɓernde makko aw lisanihi walla o wowlira ɗengal makko ngal o inna kayfiyatu sifati llahi ta'ala baadi sifaji allahu kowɗo kaza ko ni way kaza ko ni way mana innugol yeeso allahu ɗum ko ni tigi way gite makko ɗen ko ni way juuɗe makko ɗen ko ni way ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata enen eɗen pottiti ɗum ɗon hattirɗe pottitagol eɗan naa ɗiɗo tun ɗiɗi pottitiɗen e muɗum no woodi kadi ko pottitiɗen e muɗum hunde tammere nden e muɗum ko ɗum woni ko innete kon attahrif innete kon attahrif mana tahrif ko waylugol alhaali wayla mo itta e ma'ana makko tigi tigijo natta mo e ma'ana goo mo wona on ma'ana makko tigi naam allah subhanahu wa ta'ala o wi'i e wonde mo mari yeeso kono wi'ugol makko yeeso makko ngon tigi tigi ɗum no waywa innugol suudu makko ɗum maylugol ngeloba makko ba andi sinnama suudu makko ɗum naka o waalata ɗon ma ngeloba makko mba wona mba o waɗɗoto ida yeeso makko ngon kadi a waray na yeeso makko ngon tigi na wala yeeso ɗo ko piiji ɗi tata waylugol ngol waɗa tahrif itta e ma'ana mum artira e ma'ana go bonna fi'ongol ɗo ko hunde nde tata ko harmunde foti noon ko tahrif walla ko ta'wil ɗiɗo ko piiji ɗi tawata enen hiɗen woɗɗitiɗi fuu e innugol wonde allahu wi'i jungo makko ngon kono na jungo o faandi ko doole makko ɗen ko ɗum ɗo innete ta'wil ɗo ko hunde harmunde sha'ira no jogitiɗum enen en jogitaake allahu wi yadullahi e wiya yadullah en ɓura allahu anndude hoore makko en ɓurani laaɗon anndude allahu elaaɗon ɓe maaki kilta yaday walla kilta yada juuɗe makko ɗen ɗiɗi nde elaaɗon maaki alayhi salatu wassalam walladi nafsu muhammadin bi yadihi en ɓurani laaɗon anndude jooni makko si allahu wi yadullah allahu wi bal yadahu nelaaɗo on maaki nafsi bi yadihi e ko nandi sifa ɗin piiji alaa ko wowle mulɗum ɗo idan ko ɗum ɗon woni finde meɗen nden ene ahlusunnati wal jamaa no jeeya e ko pottitiɗen kadi ko dandini ɗen ko wiyete kon atta'til ɗum woni ɓolɗingol innugol wonde o ala inde o ala sifa no ɓeeɗo jogitori noon jahmiya jogitori noon kañum ma eno mu'tazila jogitori noon ka hedde sifaji ɗum ɗo kadi hiɗen dandini idan hiɗen dandini natabarra'u min attamthili wattakyifi wattahrifi watta'wili watta'til ɗiɗo hiɗen dandiniɗi ɗi dendangal majji en jokkataɗi abada
ونؤمن هدن قمدين كدي هدن قمدين سلنغال تبتنغال الهلدا سكه بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه بمعنى ريوة قل كلك الله سبحانه وتعالى ريوي دوني وانكي ما فكين أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مالو نلالو عليه الصلاة والسلام ريوي دوني مكو كانكو الله بدين قمدين وندون ريوي مثلا الله تبارك وتعالى نلالو مكو عليه الصلاة والسلام بريوي مكو جوغا قل صنان ولم تكن له صاحبة كانكو الله على بنفسه ونفس الشيء ريبي إمكو كانكو الله تبارك وتعالى جوغا بالجدل لم يلد ولم يولد كانكو الله سبحانه وتعالى وعلى إدفن أجبناه ولا نوم ولا موقف ولم يولد أجبناه كذلك الله إنلانو عليه الصلاة والسلام بريبي إمكو الشريك كفي ديدو وعلى كفي ديدو ونفس الشيء ريبي إمكو كانكو الله أنطوني كانكو تبارك وتعالى أطوني تافيه إن الله لا يظلم الناس شيئا كانكو الله أطوني تافيه كغور مكوني وما الله يريد ظلما للعالمين كانكو الله فاندنا في كغور للكون ونانو ريوي إمكو كانكو الله سبحانه وتعالى دانا قد الله لا تأخذه سنة ولا نوم ورنا نغتامو ɗanagol nangatamo mana o soɗɗotako o ɗanotako o wona non ronkere heɓatamo kanko allahu wa ma massana min lughub kanko allah tabaraka wa taala bimana kala ko innete sifaji ɗi tato ko ɓuytareji ɗin e sifaji ayiɓe allahu azza wa jalla kanko ɗinɗon no riwi e makko giɗen gomɗini kadi wonde ɗinɗon fof no riwi e makko kanko subhanahu wa taala en tabintintaɗe e makko fu idan haray ɗo ko honɗum duwaɗen faamon neɗɗo jeyaɗo min ahli sunnati wal jamaa o jogoto piiji ndam ka hedde inɗe allahu e ka sifaji makko hunde aranere nden kala ko allahu on e nelaɗo makko on alayhi salatu wassalamu ɓe tabintinani mo e inde e sifa an neɗɗo on a tabintinayi ɗum ɗon no ɓe tabintiniri noon no feppodiri noon e mangoral makko ngal kanko allah a watta ko wiyete kon tamsil a nandindinta on sifa ɗon e sifa tagore nde a watta ko wiyete kon takif innugol ko ni wayi masalan allah subhanahu wa taala o innini mo tuuwi ka dow arshi makko na yaharɗon inna o jooɗi ma inna o dari ma inna o soɓɓini ma inna o waali ɗon ko waɗugol takif ma ɗum ɓe elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe humpitini jemma kala jemma ka tasaɓal jem sakkitoral allahu jalla wa ala tippot e a jaɓu o tippot na yahar inna tippagol makko ngol ko ni o tipporta taway kanko allah subhanahu wa taala e malaika ɓen no waɗiri mo ni ma no waɗiri mo ni ma ko ni onone ɗo o tipporta ɗum naya mbaɗum fu a watta takif a watta tahrif kadi si in e ta'wil si innama ko juuɗe a innay ko juuɗe tigi en anda e juuɗe tagore nden yiɗe tabiti kanko fu andi ko honno ɗo way ko juuɗe noon a innata ko doole ɗe o wana noon a watta ta'til a yeddata ɗum ɗon a ɓolɗinta few a tabintinayi ɗum ɗo woni hunde arane hunde ɗimmere nden kala ko allahu on e nelaɗo makko riiwi e makko kon a riway few a riway few a sikkitotako jonno hunde tammere ɗen kadi nde tawata buy kadi no majji ɗon ɗon hay yimɓe buy e yimɓe e dambitiɓe ka sunna no jeeya e ko majji ɗon ko ɗum woni honɗum beƴƴugol nokku ka tawata ɗon allahu subhanahu wa ta'ala o wowlani o tabintinani o riwani nelaɗo on tabintinani ɓe riwa dasno fama ɗum ɗo innete attawakkuf allahu subhanahu wa ta'ala kala sifa mo o sifaki hoore makko o riwali mo kadi e makko nelaɗo on sifaki mo ɓe riwali e makko an kadi ko ya doƴƴi na ya tabintin wa na ya riwa misal muɗum ɓandu allahu subhanahu wa ta'ala no mari ɓandu ka o ala ɓandu allahu wi'ali en mo mari ɓandu nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe makali mo mari ɓandu almushabbiha kamɓe ɓe inni allahu no mari ɓandu asha'ira kamɓe ɓe inni allahu ala ɓandu ahlusunnati waljamaa kamɓe ɓe wi menen meɗen deƴƴi min innata allahu no mari ɓandu min innata o ala ɓandu
famani cheikh l'islam min temiya ɓe ɓangini ɗum moƴƴa ka tadmuriya maɓɓe won tinde ahli sunnati nde wal jamaa ɗo ɓe alandama allah no mari ɓandu ka wala ɓandu a wiya a anda a wiyi a anda kanko allah tabaraka wa taala mo mari hunduko ka o ala hunduko wiya a anda nelaɗo allah on wi'ali mo mari hunduko innali o ala nelaɗo on makali mo mari hunduko ɓe makali o ala par ce que yimɓe feddeji majjuɗi ɗi kon woni ɓe heɓude innugol kayni allah no mari gite mo mari yeeso kanko allah subhanahu wa taala mo mari kolli mo mari juuɗe mo mari teppere ɗo gawata inde wala ɓandu ena ɗiɗo piiji simmotako sina e ɓandu ayi kamɓe yuqaddimuna uqulahum ala nnuqul ɓe ardinayi haqqille maɓɓe ɗen e dow nususuji ɗi wa kadhalika ɓeya kadi no innude wo so a inni allahu on no mari ɓandu ara e anandindinimo e tagore makko kamɓe kadi ko ɗon ɗoni yaade joni noon enen wona innugol joni so a inni allahu ala hunduko tele ko kanko inni wowle honno goɗɗo wowlirta ala hunduko cheikh usainin ɓe maki jabagol ɗum no lewi ɓe maki no heewi e piiji ɗi tata ko wowlayɗi tawaɗi ala hunduko goo allahu tabaraka wa taala o humpiti e wonde ndi leydi wowloya ñalande dargal yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha ko mbo yi hunduko leydi ɗigoto yona leydi hunduko o humpiti e ñalande dargal ɗe tere me wowlay alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun juuɗe no mari hunduko eyi ali koyɗe no mari hunduko eyi ali allah tabaraka wa taala nela ɗum ɓe maji inna awwala ma khalaqa allahu taala alqalamu summa qala lahu uktub qala wa maha aktubu karamol inni joomi ko honɗum mi windata karamol mari hunduko ñande ɓalli ɗi wowloy ñalande dargal jama o accitoyaɓe gayni قالوا لجلودهم لما شهدتم عليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء na forcé kala ko woli wono mari hunduko na ya inno allah no mari hunduko na ya inno wala hunduko tenki ayi aali ɗum e aya qur'ana walla e hadise sellu famani idan ko tabintingol kala ko ɓe tabintini kon ka inde e ka sifaji hara kono fekkodiri noon e mangural makko ngal e riwugol kala ko ɓe riwanimo kon ani kanko allahu e nelaɗo makko on e deƴƴugol kala ka tawata na ya tabintin na ya riwu kala ka tawata ɓe tabintinali ɓe riwa ko ɗum ɗo woni aqidatu ahli sunnati wal jamaa ani par ce que ɗum ɗo e yimɓe sunna buy sa yaltiɓe joni a hotti e goɗɗo ɗo ɗa mi afi allahu no mari hunduko ka wala hunduko darade o miijito a inamo mari hunduko ya dalil ma o gonno na kanko wiyemo wowla ko sabu majjede nde andi waɗi so tawi janngugol finne nden ko hunde nde tata ko nde waaji cheikh on ɓe maaki kamɓe cheikh usamin wonde wa anna dhalika nafyu wonde pellet no nde wa anna dhalika nafya afwan wonde pellet no nde ɗo riwande yatabammanu nde ɗo riwande yatabammanu hinde fawti isbatan tabintingol likamali beddihi timmugol liddu mayre o masalan enama joni a riwama e allah subhanahu wa ta'ala majjere kon ɗoni liddu mum andugol ka joni noon ɗum ɗon no fawti timmugol liddu muɗum o so inni allahu majjetake dey ma'ana muɗum koymo jogiti gandal timmugal so inni allahu ronkata dey ma'ana muɗum koymo jogi doole timmol ɓe maki wa naskutu en deƴƴay kadi amma sakata allahu anhu wa rasuluhu e konko allahu tabaraka wa ta'ala deƴƴi nelaɗum alayhi salatu wassalam ɓe deƴƴi ɗum ɗo woni ko lewtunoɗen fimuɗum nane ɓe maki wonara hiɗe yi'i enen ahli sunnati wal jamaa anna sayra
wonde yahugol ala hada tariqi e ngol ɗo laawol ɗum ɗo fardun ko faridda mo tawata labudda minhu feere alaa ko beetuɗo kala neɗɗo faalaɗo hisoyde ñalaande ɗarngal ko bee o faama ɗum ɗum o fiɓa sifa ɗiɗo findeeji laawol kisal ko laawol peewal e wala banun illa man ata allaha biqalbin salimin alqalbu la yaslamu illa ida i'taqada aqidatan sahihatan safiyatan salima ɓernde ibnu adama hisata abadan si wonaa sinde fiɗi finde sellunde finde siiwaande finde laaɓunde fas ko moƴƴuɗaa ngu ko moƴƴuɗaa e fee yimɓe ɓe ko ɓe innumaɗa laaɓi ɓernde woɗa laaɓi ɓernde si tawi finde maaɗa nden nde sellaali ɓernde ma nden nde hisaali par ce que nde laaɓaali e hedde allah subhanahu wa taala amano ɗum ɗo ɗon oɗo aqida ɗum naa koroneteeni wonaa innugol min hari baaben an no jogiti aqida selluɗo ɓaaɓe feƴƴini min selli min kadi mi heɓi geɓalal ngal abadan ɗum heɓortaa kadi ɓaa on tigi ko arabujo ko bee on tigi jam nataake ɓaa min ko saudiya mi heɓa awa aqida an on bi tabiati l haal ko aqida sahiha salima ma madama kaka islamu mi heɓa awa oɗum waɗi sahibu l akhbari cheikh abdourahman al akhbari rahimahullah kamɓe tigi ka fuɗɗoode akhbari maɓɓe gonɓe maaki wonde awwalu ma yajibu ala al mukallafi ko tashihu imanihi على المكلف معنى مرغوم على المسلم البالغ العاقل هذا هو المكلف أول ما يجب عليه بما قال إثبات إيمانه وتصحيح إيمانه سلم كين والفند أنت جبنا ما ثم بما بنجبني ما كبجول بطبيعة الحال كأجول أنا والله على هذا يجاني فيه بيونم هرايكون وانتما عندك كذا يا سلم كين إيمان ما له ɗum ɗon ko waata gasirde ko yaa janngo waɗi janngugol aqida hunde waɗtude donc ɗum ɗo woni miran dewe neɗɗo on tigi e hoore mum oɗo aqida kañum may tawhid ɓe maaki wa dhalika ko waɗi ɗum li anna ma athbatahu llah sabu fewde konko allahu on tabintinani li nafsihi wonki makkutu aw nafahu anha ma kanko allahu omo riiwi ɗum e wonki makko tun subhanahu kanko seniiɗo on fa huwa no ɗum ɗon habaru ko kumpital ngal tawata akhbara allahu bihi ngal allahu o humpiti an nafsihi e iwde e makko kanko allahu tabaraka wa taala ko o humpiti en e fii wonki makko tun wa huwa no kanko subhanahu seniiɗo on a'lamu ko kanko ɓuri andude bi nafsihi wonki makko kin o ɓuri fof andude fi wonki makko kin fi hoore makko kanko allah wa asdaqu ko kanko ɓuri tawi gongude qiilan konngol idan madama mo ɓuri en andude wonki makko kin so sifanike e wonki makko kin kanko allah madama himo ɓuri fof kadi gongude konngol so wowni goɗɗum e fi makko wa ahsanu hadithan ko kanko ɓuri moƴƴude kadi yewtere ko yewti fi hoore makko haray wal ibadu jiyaɓɓen kadi no annda la yuhituna bihi ɓe huɓindotaako mo kanko allahu ilman gandal enen jiyaɓe ɓen en anndatamo kanko allah subhanahu wa ta'ala gandal huuɓitungal ko yeru ko yiɗu wala yuhituna bi ilmihi illa bima sha'a karmo ko ɓe gofiri ɗum ɗo wonde ma'ana muɗum en andata e makko kanko allah si wona yeru ko o muuyi kon o andini en ko ɗum ɗo wayten andude par ce que ko honno wawirɗen andude allah no mari juuɗe ko ɓaawa andini honno wawirɗen andirde kanko allah subhanahu wa ta'ala mo mari gite ko ɓaawa andini so andinama en anda en andata idan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a en andata hay hunde e makko kanko allahu si wona yeru ko o yiɗi ko o muuyi koy en andu e wama athbatahu lahu e kala kadi ko tawata kon no tabintinani muɗum rasuluhu nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam aw nafahu anhu walla kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe riiwi ɗum e makko fa huwa no ɗum ɗo kadi habarun ko kumpital akhbara bihi
ngal kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe humpiti anhu e fi makko kanko allahu jalla wa ala wa huwa no kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam a'lamu nnasi ko kamɓe ɓuri yimɓe ɓen fop andude be rabbihi joni maɓɓe wa ansahu lhalqi ko kamɓe ɓuri yimɓe ɓen fop kadi laaɓande tagore nder reedu wa asdaquhum ko kamɓe ɓuri yimɓe ɓen fop kadi gongude haala wa afsahuhum ko kamɓe ɓuri yimɓe ɓen fop kadi laaɓude ɗengal idan ɓeɗo ɓe maaki goɗɗum ɓe maaki yadi wallahi nafsi mi yadi wondiri on allahu mo wonkiyanki woni e jungo mum mbaɗa nelaɗon no wawi yoɓɓude yewtere ɓe laaɓi ɗengal ɓe maaki bi yadihi kamɓe ɓe anda kudra ɓe andi kudra kan kono ɓe maaki bi yadihi an arta inna o nelaɗon na ɗum faandi ko ɓe faandi ko doole allahu ɓe wona jungo makko ɓe faandi ɓe maaki fa fi kalamillahi ta'ala nde nder yewtere allahu subhanahu wa ta'ala nde wa rasulihi e nelaɗo makko alayhi salatu wassalam kamalul ilmi gandal timmungal ngal wa sidqi kañumma e gongande timmude nden wal bayani e ɓanginande nde tawata ko ɓangaguye timmuɗo idan fala udra nganto ala jaɓetengo fi raddihi e ruttugol konko allah subhanahu wa ta'ala yewti e konko nelaɗon alayhi salatu wassalam yewti awi taraddudi fi qabulihi kañumma e ma ruttinnagol e jaɓugol ɗum ɗo nganto ala e ɗon ko honto marana nganto ko tanke hewtade mo o yettinana ɗon si tawi hawri ulama ɓe maake wonde na sharti si a humpiti majjuɗo ko beetun o hoolo ko wowluɗa kon si tawi hawri inni hujja ƴawi e makko la ɓe maaki sharti on koyo kumpital ngal hewtirmo no laaɓiri si kumpital ngal hewtirimo no laaɓiri haray hande kadi intahal amru o waɗi no ne heferaɓɓen e zaman nelaɗon alayhi salatu wassalam e naafiqiɓɓen allahu jalla wa ala ɗaɓɓitano e maɓɓe innugol jooni ko beetum ɓe hoolo ma ko beetum ɗum ɗo e ɗum ɗo si ɓe inni ɓe woni heferaɓe ko madama qur'ana o yettinama e maɓɓe haa laaɓi sunna o yettinama e maɓɓe haa laaɓi ɓe salike jomi meɗen tigi wii wonde ko yimɓe ɓe famata o wii ko yimɓe ɓe tawata la yakaduna yafqahuna qawla ko yimɓe ɓe tawata ɓe ɓattaki hiɓe faama naafiqiɓɓen tigi o wii kanko allahu tabaraka wa taala fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna ɓe famata kono est ce que ɗum haɗuno kanko allah o wiide ɓe woni yeferaɓe idan aljahil ko yo humpitire tun no laaɓiri si o humpitirama no laaɓiri o waɗi taraddudu o rutti hande kadi o ala ngal ko si tawi hawri kumpital ngal alaali e makko ɗon mo mari ngal waɗi si joni men wii kanko allah tabaraka wa taala o wi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula menen men nettata yimɓe haa men nelaɗo e maɓɓe nelaɗo on kadi si men nelimo o yettinay haa laaɓa pos ko nde o yettini haa laaɓi ɓe sali wo on tuma noon men nangata tun heferaɓe on ɗum ɓe wino nelaɓe maɓɓe ɓe ko ɓe dari ɓe inni wonde menen dey ko wonɗon men noddude e muɗum kon meɗen sikkiti ɗum meɗen ruttiri men min hoolaake kono ɗum haɗali allahu jalla wa ala halku nden haray ko wodanma so tawi tun tabiti immorde allah subhanahu wa ta'ala tabiti immorde nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ya hoolo gongina si a famali ma'ana mum on watta ɗum fawe fennugol ko on ɗum watta wona imam ahmad ɓe makiri nun ka usulu sunna ko ya yiltito e salaf ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ko honno ɓe firiri ko waɗi kamɓe ɓe rewino ɗum fu famaɗa sa ari e aya a yi'imo gomɗi goñe makko ko wata rutti si hadise arima madama o selli e nelaɗon alayhi salatu wassalam gongin ko woni ɗon ko hay so tawi a famali ma'ana mo kono gongin pellet kono woni ko haqqille maɗa woni famali jonon ko honɗum watta
ko ya yiltito non joni e ardiɓe moƴƴuɓe ɓen sa ala feere ɗaɓɓitoygol ka defte landuɗa karamokoɓe anduɓe ɓen ko honɗum karamokoɓe aranɓe ɓen firi e ɗum ɗon ɓe firanama a hetta e joni lawol ngol kono so ari tun ay eɓɓi ka haqqille ma tawi haqqille maɗen salike ɗum ɗon ayninano woniri ara ɗi golle laawol kisal maki ko laawol eɗen peewal e gomɗina ɓantal. kadi e hoore pellital bi annahu wonde kanko allahu la yujizuhu ronkintamo shay'un hay e hunde fi samawati ka asama'uji jeɗɗi wala fil ardi wala ka leyɗe kadi jeɗɗi li kamali ilmihi sabu timmugol gandal makko ngal wa qudratihi e hattande makko nden innama amruhu anduno yamirore makko nden walla fiyake makko on ida arada shay'an si tawi kanko allahu o faandike goɗɗum an yaqula lahu ko nde o wi'anta ɗum kun laato fa yakunu laato wa bi annahu e wonde kadi kanko allahu la yalhaquhu e heɓatamo ta'abun ronkere wala i'ya'un wana foofere mana jasere li kamali quwwatihi sabanede ma timmugol doole makko ɗen walaqad mi wonde gomɗi ɓe halaqna men tagi assamawati asma'uji ɗi jeɗɗi wal arba e leyɗe ɗi jeɗɗi wama bainahuma e dendagal koni hakkunde ɗi fi sittati ayyamin e nder balɗe jeego wama massana heɓali men min luhubin tampere ɗum woni ronkere ay ko woni ɗum min ta'abin ronkere wala i'ya'in wana tampere wa nu'minu hiɗen gomɗini ɓe thubuti tabitugol kulli dendagal ma athbatahu llah wallahu on tabintini kon li nafsihi wonande wonki makko kin aw athbatahu lah walla tabintinani muɗum rasuluhu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo makko o min al asma'i immorde inɗe ɗen wa sifati e sifaji ɗin lakinnana woni tun ene yimɓe sunna ɓen natabarra'u hiɗen dandino pokkito nin mahzurayni e piiji ɗiɗi haɗaɗe harmuɗi ɗiɗi azimayni mawɗi ɗiɗi huma ko woni ɗin attamthilu ko nandindingol ngol an yaqula ko nde neɗɗo o wi'irta bi qalbihi ka ɓernde makko ma'ana muɗum o fiɓata aw lisanihi ma o wi'ira ka ɗengal makko sifatullahi ta'ala sifaji allahu towuɗo o ka sifati lmakhluqina noye wono sifaji tagore nden wattakyifu kañumma e mbaadingol ngol an yaqula ko nde neɗɗo o wi'irta bi qalbihi ɓernde makko nden ma'ana o fiɓata aw lisanihi ma o wolira ɗengal makko ngal kayfiyatu sifatillahi ta'ala mbaadi sifaji allahu towuɗo on kada no wayni wa kada no wayni wa nu'minu hiɗen gonɗina kadi bintifa'i riwagol kulli ma nafahu llah dendagal ko allahu o riwi kon an nafsihi e wonki makko kin aw nafahu anhu walla riwi ɗum e makko rasuluhu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo makko on wa anna dhalika nafya wonde no ndeɗo riwande yatabammanu ene fawti isbata tabintingol li kamali beddihi timmugol liddu nder riwande ɗo wa naskutu hiɗen deƴƴa kadi amma sakata allahu anhu e konko allahu on deƴƴi kon e muɗum wa rasuluhu e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wa nara ene yimɓe sunna ɓen hiɗe yiɗi anna sayra wonde yaɓugol ngol ala hada tariqi e dow ngol ɗo laawol fardun ɗum ɗo ko farirda la budda minhu feere ala ko be neɗɗo on jogoɗum wa dhalika ko waɗi ɗum li anna ma athbatahu llahu li nafsihi sabu noon dendagal ko allahu on tabintinani ko wonki makko ki aw nafahu anha ma ɗum o riwi ɗum e makki subhanahu kanko seni ɗo fa huwa no ɗum ɗo habarun ko kumpital akhbara allahu bih ngal allahu o humpiti an nafsihi e fi wonki makko ki wa huwa no kanko subhanahu seni ɗo a'lamu ɓuri andude bi nafsihi wonki makko ki wa asdaqu ɓuri gongude qiilan yewtere wa ahsanu ɓuri moƴƴude hadisan e qiilan ha konngol wa ahsanu ɓuri moƴƴude hadisan yewtere wal ibadu jiyaɓɓen la yuhituna bihi ɓe huɓidotako e makko ilman gandal wa ma athbatahu lahu konko tabintinani mo ɗum kadi rasuluhu elaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam aw nafahu anhu walla ɓe riwi ɗum e makko fa huwa no ɗum ɗon kadi habarun ko kumpital akhbara bihi kal kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe humpiti ɗum anhu e makko kanko allahu
وهو نكمل لنا عليه الصلاة والسلام أعلم الناس ɓuri andude yimɓe ɓen fof ɓe rabbihi joni maɓɓe wa ansahu lhalqi ɓuri laaɓande tagore nden fuu kadi e yimɓe ɓen reedu wa asdaquhum ɓuri ɓe gongude ɓe fuu maɓɓe kadi haala wa afsahuhum ɓuri ɓe fuu maɓɓe kadi laaɓude ɗengal fa fi kalamillahi ta'ala woni e yewtere allahu towuɗo on wa rasulihi sallllahu alayhi wa sallam e nelaɗo makko kamalul ilmi timmode gandal ngal wassidqi kañumma e gongugol ngol wal bayani e ɓanginande nden wala uzzara ngal to ala fi raddihi e ruttugol ɗum ɗon awi taraddudi fi qabulihi walla ruttinnagol e jaɓugol ɗum ɗon laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal